Nipa or connecting me to so a empress in the first place. And every reaction na me baba yeno. Machichemu ubia ni di umbia ne nsabeka. Ubia ni di umubia no ne nsabeka dey. Ebeka. Me mpese me blame eja Bempah in the first place, but obeji ni share wa ha. Ababa wa your friend empress na oto Oman channel no. In the first place, oye Jimmy for pa. Oya Aboa mu Aboa Jimmy for pa. Che. Se eja Bempah nya audacity authority frame ya. Eye empress ne man sa kwan no. My God. Na ode. Milia. Omo bumi. Wa mu na bu. The brain na yepa. Okay. Sense aso mtoma mi no omo sa to omo bi fufuro. Ma boka hunu. Omo de aduma di. Omo de dimi. Na so wa so ode. Oh, Milia. Me no wa father for so many years. You catch us so here bibia. Bo mama ni e na me die ni huma o. Asase. Woni Saladin Company Limited. I want Sassy, I want Ghana have a beer in Sassy. They want to appetit Ghana. I want Sassy, I want Jerusalem as a bear fiena. Sansuna Akatapo, I will Pokwasi, Sans Otumasi near Dodoa, and I Dentra, a Kaswa, assassin litigation free, Luniverse, to copy anyone. Then get the home crown and say, Ukuta car. Now they pass us. I'm sure car no one, no one car. Oh, you don't mean it? There's some gas in the Majins. I say, oh, I don't know them. Oh, Milia. Oh, many other patch of my come down one patch of the patch of my come down this consultation. Ebusuya for me mamu akwa basron kon e de battle match GH so. Ebusuya nana wo hu ahine eye Reverend Isaac Dr. Owusu Bempah. Eni ye me say omo jom ho me na ye pa wo social media nya asem kuma wate ana won say ye de na me de bebre wo. Ma me twa me homra me ba me de mu nchire mu nyina bebre wo. Ebusuya me da se wo twen ma me twa me ho eba ye eye Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah na chese nanse odin sem bi beto abonten se enkomsha wo hye efa ye nanado dankwa his excellency ho no na ye enkomsha trodo a chese Yakopon ankasa eneyi ede che no nanso na akwakoye se ase nana aso aye din bi a ase chese wo fa sol suban tantantan ni bi na aso wo ye nunti na ama amomuo no nana enhu so na emom enye onu mom ne konshe nana chese enfa kwem ono de obeka no kre no pepepe odin sem we tu na ye nana wo ho ahi enso ebe kire na adwen e wo ho a chese ono so kire se da bi doctor prophet oboa asema ada kan de wo boa enya no kre fi se mo asofofo yi bi mo ka ho bi na ama wo man mu ye bre fi se masole mane ba mo se toma party A we se toma party B na chese akofa ohaw ne aye ni e de abre Ghana fo eti mo ka ho bi e ma me kan cha ye se na so aye den so le nye hwe ne ade eti na nankasa na ehu amommo ne so ne ono so e cheche na adwen ne toto ho asa na okoye ye de ye wo ho ye nka bi nhye mu ye hu ase na wo ho ahi asa twen ye phone ne camera ase ni so chese enya asem kuma a wo chese eye Dr. Lawyer Isaac Owusu Bempah atrete no wa threatening de mu odin ya chese enya asem a eda fom kura chese we de anibre so anibra ensoja ne we de asoja nkasa enya asem kuma akora wo se chese owo hono mo a eye ababa wa bi a chese ono so yo ye adwuma ye blogger yi bi frɛ no o frɛ no o say nana eye fence yi doctor wo so o person ono wo kasa oni ne kasa chese wo kan hello na ene won ne kese pa no de ama na chese won ne nurse threat and ani abri ye nya asem kuma enti no no onte ase de enti a we nyina aba odofo me ma me kasa ye ntenten mo ma ye nkwa ni ye konkwo hwe video no ene recording na wo ho ahi record ye Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah Nipa or connecting me to so empress in the first place. And every reaction na me baba ye no. Machichemu obia ne die ombia ne nsabeka obia ne die omubia no ne nsabe dey ebeka me mpese me blame eja Bempah in the first place but obeji ne share wa ha ababa wa your friend empress na oto Oman channel no in the first place oye Jimmy for pa oya Aboa mu Aboa Jimmy for pa she eja Bempah nya audacity authority frame ya
Empress ne man sa kwan no. Last week in mu Honorable Kennedy ni Mami Agradaa nsensem bi baaye. On my channel of what frame say me mra new program. Me call ye Empress na host program no. Ye one life no so for Owusu Bempah e frɛ ye. No bi san sa moda so ye life na anase mabreki e no so ye guso ye life no. E na Eja Bempah ka tren say ye wo wi a ya no afrɛ me back. Ya to na Eja Bempah test Empress message. Catch say this issue na hu ahi kan kure. E ho ne de enu obi na ba o me pa wo. E ho ne de enu obi na soma me. Na me matena me platform so I am a reaction na. Eja Bempah timi afa fon afre Empress. Aka say ohu ahi di na tem na nkanyansa mu oba a wo ye oba kan ya wonim nyansa. Sabe agenda utirimu a ede na wasa wo Empress wo ye. Ye wasa nka wo ye so wo Eja Umu here mini ya bema mene be kasa wadawroma. But Eja Bempah emeto so. Men kasa because of say oba and men person disrespect Eja Bempah in front oba enim. So the best thing is say I was say me so. Na mo keka mo nse mu wi a na mo de mo hu ani wuo se babato na mo amakate mo ho. Ena media me kama no ye dai atu mo. Empress me say we educated woman. Even one called journalism school now o practice journalism school. Mama nka asam nkyerɛ wo. Saa o my channel na wo te so a wayɛ pompous no. Onim de obi saa o my channel no. Onim de yɛde ne titire saa o my channel no. Ɛya me hu ohia me tie yi. Ɛne yɛde me titire saa channel no. Ɛne wa benya baabi atena no. Mama nka asam nkyerɛ wo. Sɛ wonnim nyansa na sɛ oyɛ oba wonwene nkwatire a ɛmfa nkwasi asɛm ma me so. Mensha wase ena wuntua meka ena tumi bia ne won ma wasa me me program Eja Bempah be frɛw e de asema to wanim sabi Eja Bempah wo ya we say people around him me ne be fine why so bia mfrem say wo che say wo man authority and say o man kwan Eja Bempah frɛ wo a o kan asem kyerɛ wo na aka kyerɛ say Eja Bempah ma me frɛ ne nyina so na ka bi kyerɛ no wo ya boa ma me pa what Empress wo ya boa ma me pa. I don't blame Eja Bempah, but I'll blame you. And me the fire never also. Unim nyansa wate. And I will say to my ojere. On my channel, by now you're my channel than no about so. How dare you? Now unim nyansa nka obiso no be a conference and can frame me. Oh, Nana, Eja Bempah say nko person ye conference. Me say ebia okay. Me free and I say me free. We yen hwehwe ni mu na unim nyansa onwene nkwatiri nti. Kwasi abate say waswale ama wafa fun ebe frame ama Eja Bempah be di matem. Are you dumb? It's a question. Are you dumb? Are you crazy? Now Empress will say uti pe ane me de mo fa mo nkwasi asem na mo social media na mo didi o me nidi o social media mo blogging work na hwe mo me nya blogging na hwe me hwe me ho ana me sori nkosire aduane mfiri obi ho me nsale mfa sabe me chansi nko obi fie nkwadi aduane nkodi eti sabe mo ma pon mo chama sofo na didie the sent ye kan sofo asemo a na ma de agire mo maame bu ho respect yourself next time so we yes ade na we ye ni bi mo ho mi to nya me kam sister wuda asema ko betie no asema me ka kire wo no wan hwe ya tese wo ko top mu dale ko hu mfi da Empress ti asema me ka kire wo no se wunnim nyansa na mo de sabe maton mo twede ama asofo adia adwuma papa baga na nkofo yi adwuma no sabe mo de mo twe na mo so mo beton ama asofo a mo nton good for nothing people nkurasefo bi ma nkurasefo asefo obi amfa ni jimi ma de so obi amfa ni nkwase asemo ma me so se mo de munnim nyansa na mo de mu ade anim ba bia mo ntidi mo sifura obi amfa ni nkwase asemo ma me so wo ne wa se otimi fa phone e connect Eja Bempah to so se wo ne me ye conference call what yare ana wa bodam wo yare ana utri wani su ne biri wo sabe mpredua sa ye na ye twa asane to o man chen ne wansa na oba beto sa na ye adwuma na nka oba beto yi che sa wo ko jim kofuo sika na mko jim kofuo sika
na mo ba be mo de be kan okre ase abodam are you damn sha mama me na ga Bempah so papa mama nka asem nkyerɛ wo because of nipa bi omo ne makasenti me ntra se me disrespect because me nye bi da but always I will make sure say me mo hu ade ye friend no kore wo ye panini nkwa be fa so ne akora akasa ho respect hu ne bu hu kakra chamai se na nado dan ko akufuado I promise you na se wantua enya Ghana for problem so don't come out emeka say na Ghana akufuado adane na tiatre Ghana untimi solve Ghana problem and two sabi asama okoka no Royal TV wono na nya obi afa a otwene sere nya abasa no na hu ahi enya me nkoala ena me discuss ya na se nya me nkwa na me reaction minim se wo hu bebiri even to a platform no sabi o guarantee interview wo so no omo chiechie omo hu sa won sema wo kana wurade nka hwenkyerɛ wo na mmom di utimu na ɛka sa nsɛm no enti no omo chiechie wo lady na nkasa no interview no sa wo hwɛ ni facial expression na nimu obi bia kyerɛ sɛ no wo chiechie wo so why is me na better tell me why is me nkwa na better tell me ɛda Bempah bi bisa question adan wani same sa amenya wo dai ma ya wo dai Sadia we started for the year 2020 for the first day me enter Next TV. Say me koyed more Next TV. Me first program am here, was my cassette yaw. And no free yet threatening basa. And also for Kennedy me kasa na me damage control. And who you know, o free me. E keka nsem but satem no di matema wie. Atoa so bebre. The year 2020 kronwa. Me ne wo so fukum chacha. Ena sabi mprediasa Apostle Kennedy Afripuku me respecting pa no ka hu no line so na ma me Agradaa akra so line so eno osima kwaka wasem udi matem edi me ma me atem na I think say me ma me ye cha wote class no ye better than o ma me no poku ya sikani awadi osofo awadi na so ma me fro trotro ne ba sorry you can never compare your mother to my mother so shut up. Yes. Uma me fa uba ne ba sore. Me bu asema me kai sabe. Demi. Osofu Owusu badu ko bi cha wo ma me ka. So on tractor mu mra so ne ka na wo je hin na ade ko wo koton ya na akoye ne dai. Grabonti be yiwa no. Eja Bempah because of Osofu Kennedy nti. Me pese me to program so me pese me kasa bi mu. But wo de ya hu. Wo de ya wo se wo bu oden. Me wonti bi nya me hwe wo. Me mu odusen. E na spirit ekita me wo kita mu half. Nyame obo me ho ban nya bi na bo wo ho ban untimi nya me foko e wo Ghana ha yo ba ya se bi oba akobo pa mo nko krati hu ahi wo de yenim wo ya te Ghana ha wa set record obi nsi da Ghana ha bi nsi da e bi nsi da me teki asofo ye di kan be pem mo pen so even mo mo se ye funu ba e bi nsi da osofo otimi boabo adoma no de o mo traka mu di bi tra moto so e ko ba ba se afie twetwe ase kan ne ma Eko baba si afie kokodem what set record what say okra here I think say we say ma award Eja Bempah we hear award we hear notorious award we hear the bombastic award ABC that yes we hear award what set record again ABC that obi enso ye tutuani sana na papa tie Inti ankoba no ade minim no kokobra no ofiri o se sabe sana no tie sana no tie o se sana no tie inti ankopa ni inti anko sana no tie atutu asem sana ne kokko hweso ni podutu ya na to owuye ebia na uwom no bia na apeke no but ma menka asem nkyerɛw me ya santima ya japade ewu o te kokko so o te kare ni bia ma so ne japade ne me don't ever try some wo do nsa be kame wo be feru be tofom me kan credit atirawo Eja Bempah o pese o tena Ghana do sofo ma ho towa you ani free me hu ahisu because me ya asante hene ani kosua don't ever try so omo a o sori ya sebe o trete wo mo edidi wo matem te kan wadwen kire omo no o de beba me so
because me say umu hu me mu ade sen munti aja Bempah no masem me ni pra na kutika na krom ha no so woni na o wa sem pa so se de wo ye no na maka na fun e ka Crásh wo ye be ma wo yo ba me wo yo ba na ti ma so me ko ye me de mi fi wo ye be ma e wo ni sheyi wo yi sheyi ne bye bye na dale na me ya do ma di le te ka sa Tio. Oh, say my yam useless. My tresa me say me nyansa sen. Yes, on say man ka de. Men ka de. E dey na pesa men ka. Aya Bempah. Sabi Ekufuado na promise no wantu ya Land Cruiser wan fa ma Oscar wan fa ma asole no wansi ama wa enya Ghana for problem. Emfa ho ani bere say wani abere wo Ghana ha. Fa kwa Ekufuado so. Wono ne ba so dem beje abebere free wo. Wono ne ba wa so dem beje Bible free wo. Wono ne ba wa so dem beje Bible free wo. Me promise you wadawroma. Go to Ekufuado house at Nima opposite the police station. Ude udu ona unim ho abisa say Ekufuado fie na wai. Nima police station utu ani hwe on tenten so ase ko station one no. Ofa left say ya. E wo hono mo a. Om de flowers na decorate ho. E ho fe pa. Kone kodan wo ka ho. Please. Issue ya by menkwan makasafa ho. Menkwan makasafa ho na ya abrefo nsem a wono ka yesene medie so why me? Mumienti na ya abrefo nsem a o ka ye. Ye yete Ghana nyese ye believe nkomsa na ye ni asofo oni o. Ye di asofo di di adifo di. But you untimi mabonten for nyamedi mekasa because of a personal agenda or selfish interest. Say nyamisi say nyame no kan way. Nyame ne hin no kan. And issue about said nyame kwanam discussing obi a discussing bi obi a kabi. Muntie ya Bempah. Ayi papa wa no ben no pa to we are one man na we need intercessors mudi man pa e ye pre Muntie the way we kasa Crásh is out there Ekufuado problem and na me man no and na me mom pa yeso ma no tie oh also said ni asem but kame me come ko to jenu kame mom pa ye e dia support am mu bi die never. But papa, we idea we dia about here. Say afani afan kan e kasa bon so for me fan kodi. O me kan so bia me fan kodi o. But sabi omo wa popo bi omo ben omo. Enta so for no so mo mpaye. Ebusia ene da ho no a ebusia for say yensi trodo matoa ono nanum asem ene ode agu ho sa no kire say o say say papa no threat on that threaten the odwen ho awonte ase adenta reverend etimi yesa etimi twi phone e de fa wo bi so ate say wantimi amfa ma no direct ne kra de no kra ye na hyenye na bufu kra ene ani nsemu ne okakọ na nim de ene ada pa de ene one de ono 134 da bi wasa de amemma ne ye nya asem kuma wo say eye Isaac Owusu Bempah Reverend Doctor eso wonim se wa yehia e ma fa ne hye ma ne so se nanado atwi na di fa la e ma ne fa ma ne so fi se nanado ba na asore na obeche 10,000 Ghana cedis no ode ma asore no enye ono reverend dia eti reverend pa o ka nche nanado se sika no asa etu o ma ne bi se ya twi na dia se can promise I promise na wanchi a e ma ne fa na sem kra ma ne so kra na enye sa dia Ghana kro yi mu omu mienu omu nkwa ha ene omu bom hu fum pa ye pa nya asem kuma ya so dia wa ha baby abakosi bia de be brem eti like share subscribe to YouTube channel no fa wadwen kire fa your comment section ho ye bekenkan e dia ma dwumadie ye friend no wate ana se wonte yi a da bia me wa hase me de bebro abrena abrini na me a me de dwumadie ho chia me edin a me jeso ane aso na ba na nekia makram Ahaye Isaac Nana Obiri Aboa Enterprise. Ye de kunda papa nko na ye dele. Se ope ekunda papa abla Isaac Nana Obiri Aboa Enterprise. Ye wa kundwa bia wa ha kundwa bia ope bia. Egypt ekunda, Germany ekunda, Italy ekunda, ekunda bia de bia onim se ye kunda papa no e ko na Isaac Nana Obiri Aboa o dele with. Ohwa kundwa amesimu. Na wangasa ohwa kundwa we Egypt enye China de ni. Eye Egypt akunda. Odi ehwe bia no kwa se de bia ne tie e bia papa a every Egypt a de aba
we ye di ma etufo bo akundwa bia opɛ wɔ asase we so na na obiri ye bo anko na betuma ma obi China akundwa pɛ na ye ni bi but akundwa bia country bia akundwa a opɛ no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi say akundwa a opɛ se ye ntumi enya ma wa bla Isaac na obiri ye bo enterprise e wa be kan free pipe junction ho na usane first ramp second ramp no Isaac na obiri ye bo furniture enterprise e wo ho se o pɛ se oni na obiri ye bo din kita ho bia frɛ 0558 78 2268 and I say 0277 tie no man here 0277 469933 ekundwa bia opɛ no Isaac na obiri ye bo a no ntunchia se opɛ kundwa we ene ne mpa seta no man no frɛ no man Isaac na obiri ye bo a be ma we kundwa we ene ne mpa ekundwa bia wa ha bia opɛ ene ne mpa seta na Isaac obiri ye bo anko na ebetumi ama obi e wo Ghana ha